دیوار کنکریتی ده ناوبرا باکور و روشلات کردستان کجالی ترکیه و تی چکرن و وک او دبیجن بو پاراسنا سنورن لگل ایرانیه گهشتی قناغات داویه. او دیوار به درجه 506 کیلومتران سنورن پارزگهن آگری، اغدر، وان و جولا مرگل لخوادگره. وزیر نوخوی ترکیه لپارزگاه آگریه سردانا پروژه کرو آماجه به بیکی داکو سه آرمانجن سرکین چکرنا وی دیواری هنه. او جی رگرتن لبر هاتنا گریلاین پکه که قاجاقچیتی و پاراستنا سنورانه و بریاره. حتی داویا ای سال پروژه وره بداوی کرن. Bu yılın sonu itibariyle tamamlanıyor. Ta dawiya îsal bi dawî dibe. Niha ji sedî 75 vê projeyê û çêkirina ji sedî nod ji sedî dîwar bi dawî bûye. Rêyek tê çêkirin dirêjahiya wê 3 kilometr dibe. Ku ji ber hinek sedem û astengî û girîdaya rewşa coğrafî ya navçeyê heta niha ye. O da bir takım engebeli ve sıkıntılı araziden kaynaklandığı için. سویلو لسر خالا سفر سنوری برای خفتن خود دای ایرانی و رگهان که ده شر روبروبونا تروری ده آلیکاریا ایرانی دکن و دوی درباره ده جاوره دکن که ایران جی هواهنگی لگل وان بکه. Bir çağrımız da bu sınırın hemen bu duvarların yanından. Jive dere bangakeme bu İran'a ciran heye. Em hevkariya wan dikin de şerê rûbûbûna terûrê de. Derbarê hevkarîkirina wan di şerê rûbûbûna terûrê de jî li ser wan xalên me gotûbêjkirine û li ser wan rêkeftine. Ji vê derê careke din bangî İran'a dost dikim. Li dambata Makayê nêzîkî 100 terorîst dimînin. Ev bo me girîng e. Eger em biçin dambata Makayê terorîstekî nahêlin. Çünkü dünya da bilsin. ترکیه ده سال 2014 دست به چکرنا دیوار ناوبر باکور و روجاوای کردستان کرد. او دیوار به درجه 911 کیلومتران همو سینورن لگل سوریه لخوادگره. لسر سینورن لگل روجلات و باشور کردستان جی ده چکرنا دیوارن کنکریتی ده بردوامه.